Mo free boko de. Akufo Addo. Menim say ye maame ene ye nua bay Patricia ene ye maame and ma Jane na no ena dabe na mobile no last week Thursday no ena mobile na abranti omode ne baye na ye friend no Daniel Kwaku Abrolope. Okay. See asem no ketu abechi na afa yemfa ne yesi ntu atiefo ni me pacho me shia Daniel Kwaku Abrolope na no so be ware me into oba efie o na obe repu me one mbedai enu akire nso so koy oba na me maame ni ho second one oba de na maame wo nso so be ye the same thing ntinyi nsem bai enu akire no abeji me phone nso so awo so amfa maame me ma be frem to amfa phone na maame ena okọ so okakobo kokọ ama mabusafo bi se menye me na omo se menye ma yenye me ho ade nti onye daje obebo kokọ na ansa na abeje list nti no enema mo jeni entoma mienu pan 6 mpaboa ena edukutu ena 300 na enema no mo so mo ye mi phone no de kobo obesia ena ode ko toye ena 300 ne so me ma misika bia wo me ho na me de ma no de kokotoye ena ode koye inti owie ye no me maame yare ye na me kono wose me kwakọ Ezra 94.1 FM inti se minim na me kwa obegu manim ase me ba me maame ho ampa so Sunday me kwa sorry by no be from me mra Facebook ko no post me pictures agu ho e ka to se ka fracha me yare ace na me massive bon sebe na me sha ye dwaman me yo dwaman ni ke kan sem bone fam owie up the direction school me ko ya sorry am me ko ni nyina owie ya anso ho groups am wo mu wo me phone so nyina de koto mu owi anambe se wo me phone so wo anu afro no akatro se suma so ya esihwe ni ye wa ye se gumani mu ase nti enu nti na de ne bae. Okay enti enano a omo bae no mu mote ye frɛ abrantie no na ye ne no edi nkomo kire se wo kire ni nsemu ene de ababa wa beka bia no wo se anya de ye no korɛ de wono no ika no ena yanyinie ne yesi wo mra enu wose obeba na wo ba okura ne hina ekura no kosua ekura no evidence awodo ya wo okura ya wode ebekire se ampania pa ensem na wo kare nyina ye kure ni aka kira baba wa Patricia say wono so eba wo momode na ono so adanse bia wo e wa asem ni mu bia no ono so emfama ye bra wo free hakura no na dance ya wo odi kan twe de ma ya mebu a no so dance ya wo nie ti be ma no so ba won fa na dance ya mra Ezra 94.1 FM ti na me ba ye no na me bi gu ani mu ho de na me ni so ka ho ti me ra insa na mbisa se na ma me ni ne baba mbisa sa anya bia no Daniel Kwaku Ablolope wo ba ya na yes onya man na mbom asem wo ho no nye ne beka mema yenua ba part eno maame aka part asema na ho ka kire ye me pa cho emna ye de ne ba akire no Sunday nkwasi Daniel wo ho sa wono so de akọ TV station foforo nye da ban no de bokọ ye mo fra no na mo fra ye ya mfa nti adwoda no mo san frefre santenda adwoda ye nra ye no mo fra ye ne fa ye nti on fa ye na osinti mpata bi ayen ye wono yenka na mfa me pata yen why na cancer me pa cho producer na ka se Daniel e de abase mpata bi a wo ho no nka ye busua ne nka no mfa me pata yen ehene fa me pa cho radio station no de kwa ye no hot TV ene hot FM radio station me pa cho any TV station me pa cho hot TV ne hot FM then be me say radio station that so good aha to aso na kusi pa cho de kosi ye no nti ono se yeyemra o titi yeyama ho na ono mba nti ampa nso so do kan so aye wa mba na ye ni baby ode ko ye wamu ne din kai acha so me pa cho ye ne di kan de ba ha ya wada na ye ne din komo no so be ba ya eye na dan nti kwasi ada na mu se nkrofo bi frefre mo me pa cho ai nti enra na mo peke ko no me pa cho no mo se Kwaku di maba ho pa cho na momra ho akra ayemi ya se me ka kire wonu se sabia se me nya adunya sani wo mutiri momra but
mo amode kwaku ba ye ne de wo man kan kire kwaku say masa eye adwuma ne nyina ye se wo mo de makọ baabi na se ya frɛ wo abomode ane kɔ wo mo de omo anura na wo no ne de kɔ hɔ no minim se ɔka kire wo mo say ya wo adan mo bai ene ye frɛ no minim se obɛka kire wo mo mo ba ya wo adan na ya frɛ no no so obɛba ne no wonu mom ama na mum radio station no afra ewon afra mo say mum fa respect emma omo na mo mra na kwaku ni de emma na fa respect mayen na oma eno mo se kwaku se mpata bi amobaje na obi a wo se ade no a wo ka no ni nyina ye no kore wo wa dance no kure to do dia dance odi na dance ni snapo eni ni kosua bebodua no afei de o ka kire mo se mpata monka mpata ni wontua na just na no radio and TV no so and red and tron wo twae so wonim se ni o ka ye ni nyina ye no kore no evidence se ye no si me ba cho mo fa the picture na to so ma me na so wo evidence se ye no si e ka no aden na no suro so obeba no pe ba bia o mo beka no kude e de ma no ba bia wogu ababa wada ni ma se akoduro no ye ka ni kude na oba ho no waka kire wo mo de wa yemo waka se wode wo hunseba kogu baabi ya se wanya HIV waka kire wo no wanka monka kire me pa cho wanka kire wo mo bi ba de ore ko nsem ma me mabusu abu ne kwasea ntini pata no no de ko ba de kan wo se mo pata no na se ono no sre se de embe ye ya me na na obi a wo de ko ho se mo mabu no kwasea no na se mo mabu no kwasea de ase wo se mo na mo pata no na wono no wo be pata mo aya na ye me ya se ne ye nya ya hu bi fa do kra nya adwuma ye sorry ani ye bo politicians three so radio stations for ye bo politicians for three so ye bo police for three so ye bo soldier for three so se wo mo nya adwuma yie na mo so mo be ye adwuma yie se kataso ni mo mu aso mo nkrofo wo gidie wo mu no mo so kataso ni mo mu aso wa ya baba we se no de oba ye wanka Ezra 94.1 FM and a kofa boyfriend and was saying suba ya wo mu ntumi ne ntra was me gu animu ase printed the anya no correct ni na Facebook ni na WhatsApp platform so gu na animu ase sem obi amen no wanya HIV amba ni nua no omo yentafo wono na ye padi amba ni nua kakra kora no o mani nua yi ho ni nua no nka ye nyina ma ne ho ni dwa wodi agu ye ton ade a ye nto ne ba ketwa ne kwankofo be godi agura ni ya o ma twa mu because wo HIV dia ne ba ne so obi mama brabo alle ya brabo ni ya and no nkoku ne ho last 2 weeks Friday nkoku ne ho no da to ne ho ne ma nkoku ne ho hye ne ho akọ na mo de mba be ma ne fa ne die ma ye no ma na mom wenum no mom e fa ne die ma mo no mo mra na mako mo ante crown mo ante a ababa we mo frɛ no phone so waka kyerɛ mo sɛ me na medikan ade ne kɔ baabi me de na ba Ezra enti sɛ wo pɛsɛ yɛ tena se na yɛ ka asɛm no a mepa mo kyɛw mo mfa mo ma ne mra ha na nyame yɛ adoma Tuesday yɛ nyina yɛ be hyia wa ha saa na waka kyerɛ no waka kyerɛ wɔn waka kyerɛ wɔn no waka kyerɛ mo sɛ Tuesday audio ni mo waka kyerɛ mo sɛ mo ma no ani kan yɛ mra ha na oba ha wiya de ye beka no mo ka se me mra ma de meba efri se medikan yetu ana mo ye de e wo baabi ama wo no kra so be hyebo se nyame ya adoma Tuesday ye nyina ye be de ye be hia enti wodi kan ya ka akere mo ye nyina aduma ba ko ne ye ye nyina aduma ba ko ne ye se de obi ya enye no eye saa na mo de na ho ma ko ye aduma se obi de obi ko baabi se kim na wo ba se kim a na wo ka Uban se yakura yanka wansi mama akotie ya wase dabi oni kan de koi foko na ye duma ba ko ne ye me kai eno de me kai obi ba se kim na se ya mo wa mane akura na wutie se kim a oni ya ba ko sa wase dabi ye nto aso ye nye sa adwuma no baby a wo ko ye no adwuma ba ko na ye mane mfa nko na won to aso eye sa na se ye ma odo ne ye adwuma
kwasiabuo Jimmy wabodam enti dia bema akrachi ya ye dania ye mako hwe dania no asem na no asem enti dania dia na wokeka ni nyina na nya no pre be fa no tum daniel wo fon kosua wo fon now nipa ho wo nipa suro nipa ho hwe me de snap be me report to my other stations ni nyina even Ezra me report to mamo Ezra nyina me report to mamo me se mo cha me meba no cha me do konsua ba me de snap over na se ba bia mo ya adwuma ai sofu station na Maa Akos emfa wo dia fa wo konsua bra e no snap fa wo snap bra na dia wo kira ne se entro wo bi twa to wo bi so enti bra na me cha we we ntro keke anim guase na se mako o se ababa we e twa ntro egu ne so enti wo baba be body bia evidence wo ho ene se fa bra we e dia Daniel what do you know we create them kwa no mo baye we create no mo baye wo mo bedaye enti wo ni nyina ye ka cho ye se bra ye fra wa na so wo beba meni nika ye ni kan ye di enkobo kwa wo ewie ye na bre na so no mesane ne ko chance na mudi nkomo sensem bebre wo ho girl no odi nyema bebre sie oboa enti wo baba ba ye Daniel yeah hello Daniel yeah madam good morning madam na ho ye de mbachoboko wonam kwai so wo ba bibi ntimi amma me bacho e de na sanka wo mpacho anya boni em se sen be pie o TV so ni ade no akodu yebusuafo no mu na enim enti ne ekoba se bi o embra mi hia oba no sebe manfa no sebe mfichire yakobusuafo enim me ofa etu obi ma yekoye ehu enim ni ade nyina enti se mi me ofa so ate asem no enti o yese sa ade a ene ma me no Ezra 94.1 FM se bia enye djuma nso dia then they say be 7 months me dey asem ne court na yakwakoto aso enti da ban na obusuafo ne ka senka mu nhia andra nya akoba nyina ne se case ne baaye no kura nyame enim media house is afem be about 18 enti ndra hot fm so frame enti yakodu ho no na omo frame ndra enti me kodu ho no na ombisa me se ada girl no eba nse ada nkwa na ukoye bo kokoko na ana me so da bi nti ma omo frame me wofa na otu obi ma yekoye ehu anim no ana me wofa mpo chense me kwa nse na koso me mo na omo amane ye de beto onso obi na afra na ka nse onso ate asem no yi enfamem se aba TV so se sembe oba na amko no se nti no kwanya me kokwa no mpobufu se adenti na yakwakwa ya de ne sa asem abakra na ma me wo de ko TV so ni ade enti anu nam so na o menti omkwa frame hot of phone kwa frame am so ade a me o fa so oni na be hia wo ho enti anko ombra ana onu ye se ho no oma wo fa sam ko hia wo hene hot phone frame wo fa se wo mu ko hia wo hene se anu wo fa se wo mu ko hia wo hene andra ne de hot phone frame me wo fa se mu ko hia me nka hot me bi sasa wo se wo fa frese mu kohia ena me se mu kohia wo hene se no ye be frame am no na decide wo fa se mu kohia wo se wo fa se mu nyina mu kohia wo ho mu kohia wo radio station ho na mu kohia wo he ye kwa kohia Accra hene fa Accra radio station ho me pa cho de nyon kra ya na aso wo fa se asem ne ba ya no wonim na akopie radio station ni TV station tinka monka no efie ne sedan na wo fa no ka asem kro ya esemu kohia wo radio station ho nya me chere say andra na media house invite me no me pa cho media house no mu invite wo sade ai we ya president ya wo ko ba bia wo ko surprise visit ya na say we ya hwan ya wo case ya ba radio station wo bi afrefre wo I'm friend say says no omati afa me ho omati dia fa wo me pa cho wo mu nim wo media house bebe ni me nti am tie na mo yes am invite me nti wo so ye adwuma wo media house what can so mo invite you wo so ye adwuma wo report at the radio stations and na wasama ba radio station wa shebo se wo beba nti as a journalist ya wo se wonim wo mo fra wo de na wasanka ka kire wonom
ma see asana wo mo fra wo no de na wasen ka ka kire wo nom asana ba na edu akire wo mo fra wo no de na wasen ka ka kire wo nom o se na o se nka exactly the business see no asana ba ema sabi baby edu na easy even oba kwa me ba in September ikwa na se kwa ati o UK wati asana frɛ so wo mo de on be frɛ wo hu nipa de on be frɛ but I put it to you Daniel Kweku Ablolope said no radio station called you. What some way? And yes, someone radio station be back from what we say. And number two, one someone had a never. I would say it's not 99.9%, 100%. You went there. You went to the radio station. They didn't call you. Even kumasi radio station is 3. And the framing. But who do you say? We need your body, and I know Kasa wo ba wo de wo shina pone kosia beba. Eduabo power no. But who do you say radio station be na frɛ wo? And now we na every one do am call. Hot ho. But who do you? Ma me tie enyina nipa. Bi asamba eya munsusu. Bra. Wo asamba. And ka radio station e frɛ wo no. Bra. Am I any mresa? Even kwano court kwa a lawyer and kwabu fuisa I didn't know move kwa ka so me nim kwa kasa and some phone akakache na say court to say eni kwa say woni ye kasa radio station be frɛ wo eno dia eya court no radio station obetum no bakasa ma send me ni din edu akire baby ma send me di edu some phone woni ye tina ma odi edu akire oh me send phone and yeah my can show so I say me I say papa so lawyer wo ka say lawyer pa ya fair e ka lawyer be ka say no matter what and he said udi obi even so you HIV positive crano and he said we dey call viral so lawyer no so nimra na was so ka say asem na kira wo what the lawyer meba mami ka say defamation of character no video now about say defamation of character say you define defamation of character remember what you say say oh you HIV positive kana what this anyama we be go viral lawyer na ka cho say say na we ye ni ti amra ayo say me rapist now that TV so video akọ the whole world say me rapist na enu nye defamation na papa ma me nwe me won defamation me say lawyer na ka che say dia we ye na your face ye to so mienu so lawyer ni se bibi say yaba na eye defamation a eni say ka akọ radio station ho me pa cho ba bi a wo ko ye no wan kwotena o se man kwotena wan kwotena Mami maybe say was a papa you man me say what na the whole maybe say what defamation of character what the one radio station and then ka was say e was a lawyer na ka kire was say radio station be afre wa na ko nini say say ko different radio station am I wo mu invite wo nom o frame no o frame say me kasa na man kasa papa wo ka ya de say na say obeba na wo wo dia wo ama na emom no wo wo dia ko different radio stations say wo mo bomra how dare you wo ama na emom radio station na wo de call ya no wo wo ti wo twen say wo mo beba ho hunu tie me kan say wo mo beba ho e na me che say mami wo mo frɛ ya no e dia say me wo audio I have it here I have one radio station no enkomo amu no mudi nya I have it on record mami tie sisiano o se me makasa me makogu nani mase ya onu so abegu mani na so o TV video ya download ya me ba cho why na di kai go ne yonko ani mase defamation me say why na di kai go ne yonko ani mase papa why na di kai go ye me ho no why na di kai go ne yonko ani mase no go mani mase papa me say ye ba no first me say why na di kai go ne yonko ani mase tie mami why na ye ba no who na why ne ba na udi omachi no udi papa mini wo bi achi ade a wo ye me say so what say wo ye fair why na di kai go ne yonko ani mase asema ba na udi papa friend papa no kan sem ni na nchiro me friend gani papa ma me na di na chire no gani papa no bisa gani papa so wone wa ma me da so ware jai me friend gani papa gani ma me di na chire na ne ba ye
Maybe so say. Why did they can't go to your quanimasi? I'm not some buy or the some quite fear and I make a court, and no mammy letter the quite sure I can back a court or no about court or buy. I'm a court or buy. Okay, what's what going to master? What we are the dear Dobaha? What's the man to buy? We are dear Dobai. I don't know. What now? Why am you Facebook? That's my Yobia. I had the same thing. Why you? We are say, so what's your one? Manukure anyone in Kwaku. Manukure anyone in one with the Kokoto, Yenin in our when I would take the Kokoto, sister. What's the about DM more than do what time? Good, Kwakwe. I then I was running at him when the DM ho. Oh, sorry, what's it? And I'm your new dim come on. What's it? That it's here. What's it about DM and I know one tongue? What's about DM and the better de what time? I didn't know so one quite so did not tell when the DM. What's it? My sister, I didn't know that blonde. A genuine I fake. I didn't know that blonde. A genuine I fake. I didn't know genuine I fake. I didn't know genuine I fake. Say, well, we should share with you. Why are there some idea what the choir know? What we should share with you? I want to make our yeah, you should be here, Baba. The other coin, my own should be here. As some American say, they say, yeah, should be here, Baby. I would do a more. I want your own should be here, Meboa. Now, what would the one baby? I didn't kind woo, ma. Now, what you would the one more baby? I watch on me, invite you almost one moment. Well, one family, I almost so fast I would in my home. I'm going to be quite here. And I'm called court. I could get letter. Court to the way he fears Sabno. Jawa court to the way he fears Sabno. Sawa court to the way he fears the Ejuma. I call for a different radio station. What would you want? Who evidence that the Sunday and I know what kind of and can we free walk on crying or can be the free Waba Kumasi? Evidence as a court means 5 years. And you walk a different radio station. You're dying. Yeah, I'm a friend. You have the gut to tell them, say, woman. What the country was some local court? Ain't you, woman? What be after one acquire? Oh, friend, oh, friend, something I would know Casame boy. Oh, Marty. You, Marty. Marty. What's it? We walk home, your friend almost I want and I catch him a sender, and I walk with the baby, Papa. We training Yamia was not you will be a would be chat. Now, at the wedding child. Sister, tell me, I'm not friend me. And I'm a quiet. I want a flower for so. No, what catch almost some patchuo. Let the grandma mammy the Marco different radio station. Young can ye. Catch on. And I must say, how I miss me Chema Samkaka, and I may church them. I don't know beside me say, I'm not quite again one dear no. I'm not quite again one dear no. When I make quiet and I say, we shall fork a hobby. And I may check him, I don't know, friend me or fan. Every son who says, say, and I'm off as a idea. I'm a friend, never cast them. I said, we're born me of besides say, I can't get one, and then maybe I'll find a million by Anna. And then maybe I'll find a million. It's your friend of Fonso, so call. I'm a friend, and I'm a call. But you're one at the car, I bet far free with your quiet. I know when I'm the car before me. Why now for our car quiet? But try. It's in car Uber to be a catcher almost say in I see it's in my patcho, min my hot. Now, before we say, one more tea, crown of Frewa, and then what can send you some gramote. Mutibi, it's my Dauroma, wait there. Baby, I want the choir, no, my shop was a Mako brother. It's my name of Famun Abeko. Yakoba, Nasa, most minimum will be Bika, Namena Waka. Meno, Nessie, quite from me, can say. Obana, about September, Yano. Nipper party a seminal. Nipper party a seminal. So, it's awesome queen one because. You want to have a different radio station. And you want again, it didn't kind of call you. And so, what will be a would be you one Ezra 94. Now, who walk out there? A Bessidena almost said you walk on crack. But baby, a woman didn't kind of buy, and I will be proving you innocent. Aha! A different radio station. I'm making, you know, it is some control and a mutual room.
sabi oba mi hia no ade yanko fie anko ye sabi enwani me ni ade first and secondly say yale ameka wasem ade mi to me na mi twa atoto no so me pa cho Obinim ana baabi a wo koye no sanka wanko ho na ba ha se wo mu a hwe program no na wo mu ahu na wo mo frefre wo sa no hu definitely wo mu san na ka beba enti ko mu nyina so be monitor enti ko mu monitor enka wo mu be hunu se abrantie ababa woni twantrogu ne so ene ko mu wie kra ko mu na frɛ wo because eno kra na daddy because hani ya do ba ha na be yi ho ano enye ho yenya affiliate station ya affiliate station kra no a wutumi nko ho ko yi ho ano ma me ti asem ne se ho no maba no ebetumi kra ba se ebia so I don't know so many document me nkura unu say fake and fake it is ebe wie dia ti no oda wo ma me kire say e fake enanu aye fra wo no wo na wo kan ye ade ye say ye ni record so you can't tell us that you am the buy ye fake and now no you confirmed it and we have it on record you confirm it and try say wo be dane wa no and wo so ye journalist when you say you're recording something so BBC so we have one kasabo voice on record yeah which and now you can retract and you can run away from it I challenge you but court no to me so what my head Akoma ya ko eti me ba che baby akwa ya court station na ba masa baby a wo kwa ya no a wo mo wo kwa ya me pa che court no a wo de kwa ya no wo mo radio station no see onu me tie be bisa question baby a wo de kwa ya no e court no radio station na enye court okay wo bi a wo de asema court de en ko bi akra frɛ wo beka say so no e wo court I won't talk en kan na no aye frɛ wo no ka beka che say me pa che wo asem no wo court enti no me to me comment kwe no aka to ko ye be frɛ wo a wo mfa we de wa kyerem wa hye bo so obeba anu achi e wo court what side the co different radio station and you are still talking about court. Do you know what you're doing? Say me Boba no obi say some say memory results. Say me tell say court to me and we can wasem. Say na so obi say me na court me tell say me can wasem. We be a wo dia some court there. Ye need dia dia akọ ne wo dia dia akọ. Wo dia akọ a wo dia akọ. You won't comment or you won't comment. But it me bo. It me bo. Oh no. Ema adia wo ya no wa nya ne ye. Eni wo kwai say wo koso atwetwe nsam kwa kire. Dia ye me ya ne wo kwotena obi asam no wa ho odi o ma fra kura no a ene wo ne wo mo kwota wo mo office papa your office na wasa wo ne wo mo kwotena na wo chirechi mo kire wo nom not on TV and not on air. Enti say boni am ma ye ne ne he no boni a wa ye ne ne he no no wo kwa wo ni boni a wa ye enti wo nya remorseful that because you are too hantai na wudi na chi na wo back me di na chi say minimum wudi na chi minimum wo baby ya ni ya sam sa papa ya dwuma sa sa wo bai na beka wo de na wo mudi fo a enka ma bi ni ne bai enko mu de wo mutiri besi fom ana de akofie mami we be no ho me ko ombedi bem da because om kan kure ene na wasa wo de ba ene na wasa wo de ba ene na wasa wo ba because so wo mu ni pem de ya na wasa ya hwe wo kosua ne wo srap na wasa wo de ba I want to be that na wo oba be say utumi fe me madam be ma esen ne pe enti di ayi wasa ne pe enti di ayi enti di ayi enti di ayi enti di ayi wo na wo ka kire ye say and I know me ba papa I know your personal life wo na ka kire yes asem dia fa asem wo ehu ne ye ka and I know nya na ka kire say ai get no ma HIV AIDS wa ma HIV AIDS enti no enya dia wo betumi agya na na kɔ because ayade no wo tumi fa nkonkware wo bi enti na ma wono ye se woni wo gyaye no ne ma me ka se won pere wo ne na wade ne so no enti na ma wo de ne HIV status na woni ma kogu abonte ne nya wo a wo akoro ya wo nya ba nware no wo akoro ya kwaye oba ho ade yeah o se ma ko nya oba ware eni na so wo ba wo ko wa no kwa de busuafo ate yi
September year be ware. Na say me no ohu me no ma church me say mu nyina. Wo ya trofo. Ana wa ba wo di is. Ase wo no de ni wiaso oba ye nyina wo nya bema. Enti ne bema wo is no ne betena. Wo ya trofo. Mami, o se me ya trofo a. Suma na mo ko etibie government hospital mama deni no. Sadia ya suma wa ma no me wo suma be ahu. Wo suma me. Ni ya suma obi ma no kwa ka ban. Anya sadia no. Kabi man to Daniel minim de ha no. Me condition so bonne de on man nso no mama nso no. Daniel bonne de on udia. Daniel say wo ya de na say ye frewa. Na wo bra wo ase. Asema wo kan nyina ma. O try say wo be defend say kwa Maa Akos bi say o try say wo be defend say and on di kan ye obone. E de na ye odo ba ha. Wo say we didi watem and wo so ye na obi di watem a ye di ni picture koto Facebook I can also when HIV is. Sis eja and yeah the picture koto. She say or the yare na echiche and this no evidence now. Or chiche yare na nkasa. And intention so the yare na echiche. Oh chiche me ba o Daniel. Of me madam be ma kwa sene pe the king. The king. Some woni ni hobby. O send the person open the yare na sign na. Me ba cho who was said yes say what they go to Facebook. I was said no. O say so friend wa don for send the person ko chiche HS ama o mo a. Who was said yes say they go to Facebook ana. Enti sister enti eja mami sa asem enti say me o say me na to Facebook. Enti ono so about radio TV the whole world. Ka say me a rapist. Me nya me rapu no. And then there and defamation. Why did you kind defaming will be? We know the law. Defamation. Daniel, why did you kind defaming the uncle? What's that the kind? Why did you kind? And I made us a chat now. I'm chatting. Miss me copy me screenshot war. And how so no what is screenshot? Miss me screenshot. One can be actually on the DM. Now we do wait it is not only on Facebook. And then the guy phone it's the WhatsApp or your nest. It's the WhatsApp platforms baby. What you go baby? Daniel. Why not say the young the DM no na or defame one or DM no or defame. Hey Daniel, DM no or defame one. Asamba munya botro na muntu mubo. Me say Papa Daniel Papa DM no defame one na. Asamba nyina say me call Facebook no. And I make a two no, and I know the can start. Daniel, you busa question ano. What's what defame you? And I be busa say DM ni mu de no defame who are and ma also didn't go to Facebook on na. O di matem say yeah o di kan di matem wo e fen say DM no me o tell ba me inbox matem say why then asema o kan say me kika chen ko so yes na me e bodam phone ade na sa sa osma bodam bia enti Daniel o kan say o ye bodam phone na de wo ye no enti eno na ma wo de call Facebook. And I say, on no chen ko for say me na me di ace ama onu mum. Daniel. Okay. Daniel. I know Papa man in cabin. Daniel. So what's the ndika eya na me ka wo pe biabo for koshabo sia. For koshabo me na ndika mba be trust ama wa for koshabo. No when you say wait I o se me pe biabo. Daniel. O se me pe biabo. Daniel. Yeah. Daniel. Daniel Batoti. Yes sir. Me Batoti. Man try e man nyet say ye ta wo machi. But push tie. Daniel. Because Daniel. Daniel. Adie na wa ye no. Push na ye busa no. Eno anwanu ye. Ade agina so ye na o de kasa yi. Oti ehun so de ta obi achi. When you oba me ba Daniel tie. When you oba e twempena. Na say oba na ba be didi watem kra o di emu a. Daniel enye bia mpanimfo na say because say the wudi kai kasa no. O ka say one fan mfitire enti abusuafo ya we. Ade na wo ka nche abusuafo say e bia mo ba na me ne tie no. E je tem sei e oba be didi ni e o me di emu.
Then Patrick can call your son, come on, and I can be. Ebusafo mami empe n'enima he ena onu mami na oho no oni na ebusafo nyina ya aka ena onu kwa fakwa na oni metwe manso so I say but akwa na oho na ka amamre mo hye me say snap o mo nchan Baby tie akwa on for me snap mra mi yo Daniel Daniel se ba wakeka onim se ma friend radio station ho Daniel anopay onyawe me ma friend radio station from nebi somo ma friend ho amo ka chere say woda na wo de wa asem bai so so wo na ti omu ya na omo friend wo ma friend radio station wa no pay me ni producer na kasa oyoba se mebua ka chere me say mebua Upa friend wo sisi a na oba ne kate call no asem ba unnim asem na me ka asem a me wo menyina so me say my friend radio station wo ma ka che me say wo na wo ba ho na wo be complaining about wo mo na ma wo mo nso wo mo friend we mu a wo mo invite wo mo wo be ka che me say wo mo te no mo friend wo ka no kure na Debi me kan ko me bo an na asem aba na wonnima ebusuafo Daniel anya ebusuasem ye me kan say wo say Daniel tie wo say wo ho na radio station ne fra wo na me ka cho 100% say radio station afro because I no pay before me ba better makonya so no my friend radio station no edi kan me no oba na kasa ye on na producer samebu aka che me samebu a kire oba ne kate na kire me first na bema efaye and onu cheche mu kire me wo be ka che so omo interview nu no mo de frɛ wo wunya no kwadifo Mama Akos Mama Akos enti usabe oya ba tan sabe wo ku a wo da ku anchi enti asem ba a wo so wunya boto no hwe asem na ma hwehwɛ mu se me bai Daniel tie me Daniel tie me die nti a wo be wuri sabe ya bi hwehwɛ mu asa na maka ma asem Daniel ekebra wo mo ba ye o mo be ka say radio station bi afre wo no no enkameti ada se me nye hwehwemu a asan makasa enkameti ada dak baba be ka de menim ba wo mo ka wie ye no I try to call the radio station me am afre wo mo na bi sa wo mo and they told me say wo na wo ba ho and I would be assembled and now we be catch me say me hwehwemu ye yes say radio station no twan tro say wo na wo ba ye ana wo mo na frɛ wo intimiba asema wo ba catch on na kwenye sa me say radio station no twan tro na catch me me pa cho yi me question na no yi me question we ya no wo dia ya no na me nya o Daniel me say ya no na me nya o na ko Messy, say radio station now. What we call you? Mama say town. One more town so me be can trouble so. Anu na hian. Yeah, me catch mama. Me hear me. Asema. Hear me. Aba video. Me video. Me video. I say me a rapist. Daniel, okay, we dey no. I wa catch you so you rape mama. One year yes so catch Daniel so rape wa bra wo rape. Me ba mama ka wan zoom. You be share court. You be share. Messy. Radio station omo na frɛ wa na wa na akɔye Mama radio station omo na frɛ wa na wa na akɔye I didn't know here. I win me because we try to radio station na frɛ wa na wa na akɔ ho enti say me sure ba na ma fa me pa cho me kan we sure ba wasam me say radio station na frɛ wa na wo na akɔ ho wo na asɛ ho no wo na asɛ wo no wada pa na ada adie wada pa na ada adie no wo hye wan wo court aya mo susu say wo mu ni bi etimi say court me pa cho wo lawyer no aya ka kire ne say wo de ababa we HIV so wo bi a wo de koto ho na lawyer ka offense ne fa nkire lawyer court ye mu ni mu hwa no mo de lawyer mo de court na mo bu ahiafo na mama wo mayi mo try ya people like you yeah wo mo ka no kransa wo mama mayi mo try ya I'm telling you, Mamma, no can crack. Mamma in the Banam can crack. So I can crack. Now what's a woba? Now we can crack no other tray. Mark on the bed for saying that here. Marco will be from me. I can't say. Oh, I am not Mamma Cat say. I over to say Mimi Repugan. Oh, catches a box of thing. I'm not going to win. Oh, box of thing. Can you walk it? Never to. I catch a word if I cross up your mechanic and won't chat.
won't try for mouth. What me ba o twa de mawa me a me pataw asem na me ka ye no enti ka chu ni pakro no ka sa che say won twa fa ma me pesa me tse sa asem no sa me a me ka asem amuda ko no say me so is enti sai kokota o ma tu obi ma yakọ TV hospital na we no say asem no court na sa de call different radio station no we no say we court oh frame me we no say we court na we de call different radio station me na me ba I don't know what kind of cry because sa Oklama unto. What's the radio station? What's the make a some of radio station? Which win yano? When ya, because when you will be an Adrian Muhari, I need deal. Because when you will be an Adrian Muhari, and I wouldn't need dealing. Our down. Our down. Okay, any issue home about you. Radio station if I want to acquire. I remember my new here. Now, I don't know. Say na who here can this oka. In the first place, Daniel. Bisa ma minister o just am kwa infie no. Enye ya fa kwata am letter na. Me say. Anya kwata say me no ka radio station say you are talking about what? Bisa say o just am kwa infie no kwata am letter say. Yan ka say no infie ya fa am kwata na. Ah. O baba mo fa mo say. Me ba chu. Me Daniel. Me person me who say we are the kwafo ampa. Ah. Me person me who say you are no kwafo nsem ya wo kan ni na ya no atro. Me ba cho radio station na friend one na one akoye. Me no hia na ye ka asem wo ho. Ka asem wo ho. Ana na e bo tese mu. Ya me shira. Me da se. Da bia me de obesi ani because me hunu say no kore ba kumpo eni wanum. No kore. Ba ku ni wanum. Wo ba tu futrog mani. Na wo adwuma me ya cho. Me metra wo abra me nko fa me say wo ba ho ana wo ama ho. Wo betu anwia dia gu mani. Fra radio station wo mo ka cho so ma fra ho. Trufu atesa wo ye wicked. Na eye me de. Say wo ye community police no. Wo ma am police training. Na ye ma police atade anse ama wutuo ka be dia wu. Ye me ka che wo no. Ka be dia wu. Onyankopon na bo ayan enka Ghana yenya one of wo se police atade na wo dia wu. Ka be dia wu. Bye bye. Bye. Margo. That's the truth. Hey. Ayo. Na entipa say on my way pa yetimpe are we safe? We are not safe. We dey ka go obi ani mu ase. We ba ka say we lawyer say we rape no. We rape. And got me like seriously. Mama me need me lawyer. We got no qualified lawyer. Ah, we ye. No, ma o de me ba. Wa court. No ko catch lawyer say. Me de oba didi matemo me DP mu. And I'm doing the pictures the DM and I'm doing the pictures I go Facebook address you say or yare HIV AIDS anya ba kunye mienu what's spreading baby what's a platform baby na adwuma sorry dear na now for school adwuma school baby and send the chrome baby all the akwakogu na lawyer na te ho o say ene na girl no so do about radio station lawyer na say ene girl ni mo defame me character because was but who the pictures are spreading baby as or HIV who defame character me nyu lawyer obesa organ ha I'm telling you me say me nyu lawyer wakoma kola a obeye sa say obi aba won in case of this now bro now onum be ka chen say onum mu and defame ni pan character but oba ni mum and defame character me nyanti bi da mama now we are here to see that lawyer we are here to see and to know that lawyer yes because the same way there mama ntiase here same way there because you look as if say no it's commission makwansa o no it's against HIV AIDS and so obi baye and say no it is against our land what is here and adwuma bi to say police adwuma and nurse lady ni ya nurse o da bi o ya nurse o you can imagine that why ya nurse and nurse no on say omo platform like what's a platform one shining na egu omo what's a platform so what HIV is no lawyer ben onu be hu some information we no be can tell us and Daniel an can tell lawyer say money e wadi ye
The lawyer be support Daniel and me catch the plane. Send it Daniel one can no cool woman there and tell lawyer no. It didn't be all support no. Because I catch and say the wire lady in here and I want to do about radio station. The lawyer will never support you. I'm there to know this lawyer. Daniel, one pro lawyer will dear. Never said no. Now me who said the lawyer dear no dear. That's here. Hello. 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 Mr. Sefa memoir chair. Yeah, no. Now promote to say. That's you. The Christas me did the Maa Akos. Me ya juma wa Ezra FM ni Ezra TV. Me bacha wo ba Patricia. Ana dia say me beto ye nim say one be ma bia ye friend Daniel Kwaku upload pay etwempra. E man branch na twin dia na ekoso onye. O se won ne ntena biem. Be ma no agu nanimu ase. E dia beto ba bia se wanya is. Papa bacha asem we abeto na so pay. If I charge somewhere, the told me not to just say, I call only mean you on my mail. The service of Noah, Kobe, and Father said, Bush me, no conny. And I'm the banner, the boy no buy, say. Boy, or so warren, I'm so warren, I'm here, Jana, or Finn over Chiam, or the Gillis and I said, I'm the banner say, Nema, many of Bushana, and I say, Ama. I am him. I shan't cram or warm to be a crown from a minimum horse. And you know, I want to hold a cannon, very man into your eye. If I want to soup and chipping, he said, I'm more of my money. Let me catch him say, Sir, when you say, why warm a crown, who are mere minimum horse, dear, and a bema, Cornel Busiano and Trancy. No, I can be a woman. Now, what ya? Do ya? Nothing. Busiana Makwa na Obama nchebe Gilis no abagilis. Ya minim fa ho an. Me pacho Abrantie na afra wo se obey e de no akọ radio station bi. Oh, ajama na nsa na afra me kan na me say anya minim ho hwe. Na nsa na. Na we me sa ne die nti a oba no e de no call radio station no. Because oye papa we ya papa and was say oba no e de meko eh sir na die no ya wo de ko ye mpacho we me say mpacho obi say no o catch na me say anya minim ho hwe o ka de na kire wo mpasa de o ka nka metie everyone no mpacho say wala ni asam na o ka kire wo no me pesa metie asam na o ka ye ni free one no die no o ka kire wo. Oh, asamo kacha mze wa say kabia owo ye no eho ene ade ne wontua eno nti ena wo de na kọ ho na mse ne me kura mini mu hwe oba no mo mama ne na me ba no so mo mama ne papa asama wo kai me pacho wo se mi bisa wo sa but minim die nti a mi bisa wo me pacho wo wugidi se sa asam no pe ena brantie kacha wo na se ebia wo be pa brantie na asam no nti niam bi wo ho a wo pese o kata so e wa brantie ne ho. Oh, the bibi anu wa kata so bi say madam. Oh say manim no baaye. To wa kata wa so wawo. Wawo ma kura kura firi mo wo mra ono o bari me emehunu me. Minim ho hwe. Tie wonne me yirem no na busia na kotena se yes a entoto ye no. Te je say bi ntumi nka bibi e fa ho a e be yi. Ta na asem no tie minim ho hwe. Papa mami misa wo ne obey Patricia entem wo tan hu no mudi nkomo se eja ene ba. Oh sa me ba ne de on temenchen on re mama ne te ba. Meti ase oya ba onsa ocho mama nchen na nso so se papa sam wo ho a da bi owo bia no ono papa ye close. Amo wane ane do hu mi otimi tia me so me tia me bisa so ho te sen. Enti very dey o de be tia me na o ka wo na wo akwara no afiri mu no asama e de kire me na me say on ebusia na de na mo are nti wo mo nko na wo mo ne na enko ya ntutu ya na okwa ntutu no wie na sa me yire ba mama ne ne so be war na no ba jelis no aware no ni e ko so free ayi nyina no minim ho hwe me pacho wo enra TV station bi efrem enra da bi manya ko bia ene na nsamom. Okay wo mo fra no mo se de Obisa me sa boy ne ho asem na me kan se de me kan ya me pacho mo bisa wo ne ho asem sen o mo bisa ne se because ye ni wo bi na ye pese ye tie nti no o mo bisa wo de na wo ka de ana obisa me se aya me ba no ene ne maame e de
ono be ma no akosa radio ayi ho ana me say abane say na na say wo no ntam na wo na obu ene ngwa say ade a me ka say me ka bibia na me di ntro ebi ade no me nim hu hwe me nim bi no mu di a metumi a chechensem mu na me nim hu abusia na dina ma ware no akọwo no aka me de nje nto to akwa na ma odne be tia me ka chenya ka me nim hwe ne me yere so me bon amane yo me pacho ede twa to okra woni abrantie kasa ye ana wo hu no ye daben. Oh, I'm say akoba say bosumi mienu ni ekomiensa ni awon me be kan sa kasa ni wan mi hu ne hu bio. Me pacho wonte ne mfra wontete e wo kuro ne so enim guase bi abrantie no e de agu be say bia babrantie no kran kan ya won bibia fa wa so. Mom dear eno an say o ka kire me say ntanto abom ntama ma me yire ni me baned ne ko radio so no. Eno sa no ka kire me de me ntiti bibia tisa na me baned so no na nansa na ofre me eja me say obemani gugu nanim ase de na internet ne kro ne baintino nya akoni jama ya friend so o mara radio no so na bibia o ho no na wo mo enhwe ntoto me da say abrantie ne bai was say entawantawa was say entawantawa no ye de yin say o bi ka say entawantawa ne je say bia o ha obi e wo ne ti wo be bisa ne say ye de entawantawa e na o say de yin o kan say na je say fum so e wo o ye o ne ne yira na say ne dofo ne ntam me ka say obi o wo how to the report ya ma no o say entawantawa bi wo me ne wo ba no nti wo be bisa ne say e ye de ya obekirem. Oh ma so obi ma je wo ha ware so ahu na sab tafra che wo ma me hu onya mani bi amfa ma wa e de wo ntimi nkoka one ne dofo asem hu asem e so obajanim ene wa ajanso ade amamra aye bribia e fata papa onse wa ba wo wo tuo na mo aba nti no aka che ne say kuyese kwantin fifirichwa enko wo henha wo se bibi sai nti papa me aye bema me bani akora no se wo pese bibi ni amebemu abaye no ho ade wo na abekire ne ne waje ana meboa anu de o kan no kure na ansoro akọ amabusuan ene na kọtran ase atoton tutuye nyina wo me agya me minim ho hwe ende je me ntumi masam no ntumi nka ho hwe enye ye dise bia me yire no o jera baba ne me tran se bia odise so ware wo ba no waye ne ho ade nyina ndi ne ho ade waye no bia awudie ni ana se ye bebo amane bibi sa mai nti na mi so mi ntumi nimo nipa no na ma tumi na eni se papa wo ba me pacho de din kan na oba ye no ya wo hu no wo san ehia ne biem afiri wa mi hu ne bio na wo hu ne ba akopɛ ba akopɛ ne o san fra me ne nansa se ne na se me yire me de na koi ta ni se ka jiji na ni mu me kwa wanya ne ho de nti ni se ka jiji na ni mu kura Bajo say me se ni kwaisa wo jiji na ni mu se de wusi ka ye wanya ne ho ade ti ni kwaisa wo jiji na ni ko bi me so obaye ne ho ade o sa ma ano de sab ta fa ti o oni pana tena no aka kire wo se ono oba na wo ho na busua oni abusua ko sia ama ya ma ne de ama wo emeduru wo anim enti wo timi kan wo sa timi kan wo sa ma enye na chesa wo ya ma ne de ama busua ba akora ne papa de o antra mu bi enti wo ntumi nka bibia man tambi minimbi ina minim tam konso awoni abusuan ko hia ma koye sa ma ne de ma no ama kora wo mu kora wa wo ma sabi akora ne kora firi mu ti wan fa bu ama ti ne kwan se wo jiji na nim wo biye mu dabi wo mu me kora ni so jiji na nim wo se wo bai ka se abrantie no agu na nim ase wan kire okwan ofa so gu na nim ase ani de do chama so ni na mo internet so ni ade se wa ya de nim ase what do you mean internet so why den so ogu na nim ase so yare nsem bi yare dia because yare obi atumi yare ben na yare ne wan timi ankyere me say yare woyi ana yare woyi no ya branch ne won koma na wo baba ne won komo me ba na enkoma oni mi me pa cha me da so gina so ma me Patricia woni wo papa wo fra wo papa say abrantie dan egu wanim ase enkomo ben na no papa di ye wo ahoma ne so pa cha me papa from say radio station bi a friend say boy ni say the number ona me church ni say ni nyina kire no me ka kire ni say
boy need the meaning on Facebook and WhatsApp say me yare ace. Me bacha me kan baby ano na auntie dia. Na eno atiri cross ye busua na gu ni kwase ya gye ni ska bi no so anya no kware ti mi kirekire mu etire no enti no ano no papa say yade e wakan enim gwase abrantie yagu ni wakan wo se wanka wo basa wo kata abrantie ne so kwa bi so ana the madam oni ti ase o beri ma wo ba o ma busunya nanso amane kwan no se busunya edi na ma ware se den kura no a wo be ma no ye be ka kire wa na wo tram bi so na emu bia na amane sa na obe no nche obe tia me an na fe me ba no so be ka kire me se de wo kire mu na me se sa me de ye bi ni fa ho ano no wa ho e bi se me se ade aware no kura no enya de awati sika hera aware no ndi me de me hwe ni me se obe correct mistakes akura ne wo ye ka ba obekotua na so obamanimu a na so ma wona mene naka ye minimu a no papa nti okay ani awo kai no na je say medwene ho a wo yawdie kakra e wa busua ne ho ene wo ban ho oh sa no de ani a me hwa ni ma kyer na se me yere bia oneme ntra senka bibia na me nsuma bisa ne se oyere ada me no wo ba na se bita fra che ene ma se ya kosi ho da me chiri ma bisa ho asem bia na won so wani ne nkura na so because se maame mpo ena moja wade na bia maame no mpo na bibi o wa enka wo bade se wo ban kudai na wo hwe wo mo kama ne ade a se enka wo ban woni ne edi nkan ya wade abrantie be ba ba chia wo se wanye obisa madam odna be chia me no na wono akora se da bi tie ye mame me chia se wo ye ja ena woni akwantwem wo heya enti sa wo ba kwashi abrantie mpo na bia obetu ne tinsa die enti na wo ba ne beyi papa sinchen ebia sade wo se ne wo mai sitie yi ense ba ne papa relationship na da montem na bia na enwiem die ebia na wo bai kra wa hwe no enu enti na bia wono so anwuru fa so bia wo so se wetumi be frɛ wo ana we ya question o men ka sa wo ba ne medi nkomo ba ya question na me bisa madam me mfa me mani agoro akura no ho mo bisa no me mfa me mani agoro kura sebe me japade a me wo kura no me ma no wo mu chefa me mfa me mani agoro enti we no ebia no ne ma me tutuntutu ebia no de ba be bom mama ne a se timi sisa yo mame adan na branch mame nka wo ha papa branch no onye wo ba ne ho ade wonye ne ho ade eyempena ene wo motwe wonye ne ho ade mame na osu wo bibi bisa wo mane papa you mame ko no wo say me di asemasio enkwada no no wo mte sen o mo start ye enkwala granwe me obabesia me na ma hwe enkwala isa abesi nde so ati ase do makwa school mame asema wo kan kasemu no kware o kamu no kware pi mama ati me bra na me de me kwa ne cha no ono bra me ma hwe enkwala no enti bibi ba wo mo na sa me de wo mo kwa ma wo mo enti ba na hwe na asam ne eya me se me mpre no eno aha me anu ma hwe enkwala no efi se na no ne yire na kura ware no ne bra ne sister wo ho na kwenta wo ho ana ne yire nso wo na ne yire bi san se me hu se wo hwe enkwala no na enu man kasa pen se no kura enkwala de wan hwe wo mo me wo kai me se me ma hwe enkwala no nia wo ye na ni wa ceremony school ama wo ho me se ama wo ku wo ho wo ye na ni se wo yire wo ho ne pa mi say wo ho e na wo kaye se me dey ntra from bra na wo se me dey ntra wo dey na wo pa bia ma ya fan se me dey ntra ama wo ho ndim ka ma ama no kunu wo ho wo yire ni wo ho enu nti na me dey ne kwa me bra ne che se onyem no mame waka okay Patricia yanhwe wani fredie yi one wo papa fasika sam fa hwe ho me pe no kore pesa wo tai wo mame achi ana wo tai wo bi achi aha me pe no kore nyamiti one wo papa
Oh, me funny say me scar me je one ho recently me ko renew me pin me ko renew no and o chiae and me ya record hospital nto so oba ye scammer e di Papa me tio ni na ne sa branch na go ba na ni ase se wanya HIVs ewa bra enye no kre enye no kware but the me person me sai kato aso me kato anim no se wadawro ma abrantie no onye wo ban ho ade enti se wo wa yawde bi se bia ebusua hia na ebia wo magye ababa wa itri susika ene ne ho ade yesika wa enya amaso wa anya ne ho ade enti wono de wadawro ma wo beyi ade free with him because wo se oban ni abrantie no kra ba wo ana meboa. Oh, so me ka so what me chia. Exactly. Enti no what na ba chia wo no de ne wo hunu sa pa ne papa ne wonti wa hia brantie a onfa ne ma chia wo enti kwa ba se bia brantie ne ye ne ho ade a menyi ni sanka wo bai obaye sa se o meka nkyerɛ enti de di nkan wa anya ne ho ade wadaroma de to so mienu ene se wagu bai ho fi wagu nanimu ase me nano nka wo bai ko no madurawu because papa wa wonim se na Ghana ya de to so wo HIV a wo hwa wo tra ka mu kro bi empesa ne ho beka ho because yi ase da bre ode ne ho ka okra wanya bi wagu nanimu ase enti mewra ye wi a ye nyina ye beka ya adwena pam ho ne ye hunu kwane a ye de abrantie ne asem we ebefa so wadawro yo mate me das madam nya me nshira pa me das pa yo ha aha eye Ezra 94.1 FM and Afia Ezra TV Maa Akosem dwumadie ene mahiti to be sincere mahiti ankasa just me buafu entro henyan wo betu mfutro agumani say radio station for na fra wo that day we a minister ho abasam we MP ho abasam enkrofo ho abasam ya fra wo mo de radio station ba wo ha na wo kra wan nanim wo ye do picture to so yi wan nanim wo ya wo ho asam koba ya wo bi be fra wo wan nanim wo ye die ya wo bi e fra wo pay interview Mr. Celebrity, Mr. Star, Mr. Foreign Minister, public figure, public figure. Yeah, once my radio station will be a friend will be a. Now we name some many radio station I can't pay. Oh no, can't be chantro. So I'm a friend who are not quiet. Ya no awose anya no nehia anya no nehia ka ye bisa won ka so mo frɛ ke bisa ho asam no wo se madam no de hu hia no wayia no awie na meme de ma ye no me be ka chewa wo se hu hia she okay Aisha fihina bai me pa cho me frink na bai ye en cry me fra akra ne bai to akra bro no bai meti Madina what's Medina me pa cho okay and ye Aisha Abu awie makosam so ade ne anyama me pa cho awie de me di masem e ba bedam me pa cho mamunya chine me pa cho awie de me di masem e na e ba bedam ye wasam no mame me frink na ba ye enra yate me pa cho enye bra wo ba ne hia wasam no obeka ne hia yen me pa cho masem nyina ne se me ne abrante bi ne wo ye ye friend stay na me na abrante no wu ya ye ba no enya 2 years no na akola no wonye de won kasa ena na me si akola no wonfa no nko school bi hu nkola ba me kan school no asem no na won fi na afi ye hwe no krampu na enye papa ntimi man fi no ena me ankasa me sisi nkrofo ni me na mazisi ni makakra na me de abofra no ayede me de abofra no ko school ba me de no ko school no still no na chicha ni complain so mu kasa woti by kasa no wontumi nkasa na wono nso a wontina classroom obani nam adwane sha class ayede ahia nti ebe ya mentwen fa abofra no nko hospital kakra nye de enhwe ade nti me de abofra no ye de abofra no ko hospital na doctor ne ka kire mi sakola no e hawo no wo no mi nko ama ho odin mi stop sa problem nti omu hia o papa
nti me ka chi papa ne say me de akra no ko hospital say na doctor ye de kan doctor so hia me no wa obeka asem de akire papa nso ye adwuma every week ogi 1,002 by papa ye adwuma me ka kire no so fa abofran ko hospital wo de na echi na me hwa enya de odi abofran be de edu ne beko ena me de asem no akọ hwe FM na me de akọ mumbo sebi me ba no special child on share anyok okay by maka chi papa say doctor say embra me kan wo de na echi na what do no ko he me pa cho me de no ko hospital e wo kwa lewu gabi usoro me before de no be ko hospital he na de papa no ko he before me di no be ko hospital me di papa ni di kan ko social welfare say omun kasa nkyere papa no onfa abofra na nyede enfa no nko hospital ena omusu omu aka by papa no onye de won pagya ne ti e wa asem no so nti omu ma me krata se sa ne be ye enfa asem no nyede enko court nti ye di asem no ko court na ye kwotena asem no so na judge ni si da bi won fa abofra no nko special school no na me nso no e ka wodi mi no ntuama na me nso mentimi nye adwuma na me support na entimi hwe abofra no na osi yu waye de wagi atum nti de na court ne kan na echiri na wonye na me san kobo court na ma na court ne ka che okay wa ka bia na se wonye de a me nso so ye me ba me nye adwuma nye de enhwe no ujidi ni enya court na mo ne ko he me pa cho na judge ka cho say me na me ka cho be ma won hwe ba no wa ka bia na se me na me ka cho me de bibia to asukura court no ka kire me say Ghana ha e wo jo mama school bi no wo si e wo adanta down mi ami kro mu ni school ya wo si e wo adanta down court wa judge ni ti ho court wa judge ni ti ho ye tuntum ami tuntum oni abadaye wonu omu a omu be ka asem no omu be ka kire judge wan se omu ka asem a twami wo ho no mo be ka kire panyin no twami fo no edi so e ka kire mi se Ghana hanum se omu aka na se be ma ne nyenye wonu kwa na ye be ma won hwe ne ba enti mi susu mi nkwa ye adwuma na menye de na menhwe abofra no enti wonye boni bia ese o meye de o mechi no aye de atum ena me si you mate nti ena me yi mani mansi court won bi no motwa me case nti me sis gusu Ezra 94.1 FM nti o mu ma ball no be repair na ball ni di ne ma no koye for the me say 1 year going nti man kasa no na me gusu na me sis me ne na me di me pa na me hwe akola no eda na na jobi mi wo hon mu for the mess 1 o'clock mi hu ye say na akola no obi bo mi punum nti obu bo mi punum ye mu shim because obi nya mi sada nti mi ka je ni pa cross mi mbi wonko de won ma de chi ana omra na omeye no mbe ka ba this time de mi mbi woni pa cross ni ye ya manye de man bie punum nti mi wo hon mo na wo san be bo mu tutan na o ka je say ye wo na me say ye mi wo say ye mi ferens na me say after ye ko court no after me say 1 year going no nti afei e na wo ba na wo de kwa ade chi ana ma bie punu na jo wende mi bi oye ya ma mi bie punu na o ka kire mi se asem na wo di aba no e ya asempa e na wo di aba e ya mini wonu mienu ye yi edim na sisi a wono so wan tenasi wananti akọ bebi akọ hu so musa abofra no ye ne den krampo no a enya de abofra no obe de obe kasa because akola no wa jimi nti ebe ya anka ye mfa akola no koye de enkoji sika mi donya ko mi kunu ferensi o mo atwa mi kunu ferensi na say ferensi stay ni papa ye achimu no ma mi yokroboni enti yemfa akola no koye de akola no nkoji sika mo fa akora we nkoji sika yeah mi ba panyin yemfa no nkoji sika no no obo prim no o ka cho sa asempa na odi nam asempa na odi nam odi ka pa ma cho sa asem na odi ba na enya abufuom na imimni woni mienu yie de se scan ba odi be die edan ni store so edi amami enti wo kan ye se mi ka se da bi obadwane enti wo kan na mi si wo ka yu mati enti niema odi ba ye se mala ni kire ni se won ton e cry na si kan ye fi wura so ami e na nwura kokko enti odi niema no agu sack bottle ni bi mu na e wo fi wura so am na odi niema ni ba ye enti ade chi ye no e na mi call nkna ho num e na mi call radio station bi ye frɛ no Ago TV ena mi ko ho no na mi di ko tu nkrofo na enim ma me ne krampo ne ye frɛ me akosua ena mi di asem no ko tu na enim no mu twa niema no mu di ba Facebook ena mu di asem no o mu sare di asem no mu send di call wedjo ho no mu bium ena wedjo police fo no so okay o mu atro letter se wo ba ya betra se ya wo kan ba bia wo ka so ko ye wanka ma kan benro me kan che sister no ba ma kan no me kire se enu a wo ba ya woni ama edin komo ka asem we me kan ni nyina edi kire no ba wo wani mu de man kan aka me
me forget it by me say hwe na o forget say na ka me forget say the be simple obe mu be ya obe hwe abofra no a me so menye misika de say what dey call baby medical baby and o motena so and o motena so into o mu nwie di enti na wo say free ho e dey call baby foforo and na dia me mebu afu ho no me pa cho di enti na ma me wie ye e dey call me call ye no medical tu o mu anim ba medical tu o mu anim no na o mu system hu boy no a na ma ye de na mama police for by say o mu atwa boy no ma ko bo ma gamwa me hu boy ni say boy ni be ban boy ni no say police for hwe ni to o ma correct na say wonye police station oba 1 o'clock e wonye police station say mimi kwa police for no brebe na de ko ho me pa twa bra me de ko ho de me sister ni nama me say 9 months ni 9 months ni busumi 9 ni na unu be ma no ko bo mama na yeso unu be ma se be ma no wono want na fie wono se police fo e hwehwe ni tinti wono want na fie correct time wo be ba 1 o'clock 2 o'clock saa time no mi ko free police fo na police fo si omuntimi ma saa time mi ko pe camera enti ya de me ba ya me bis ayede na wo ye wa adwen se obe ye free mo mami sister adia me yanyande mun decide in fate ma anka mpachanka mu mami ka asam no nyene si ya na anka ma hu de mo be so ene no kura nkyere eno kura no wo ho en wo ka no sesi ase na wo share da no wan kan kyere me wo share da no wan kan kyere me so ene say mame say ya nura chi ne nura ya na de ko ya kemesa mu akọ ba wo se boso me nkoro achi lawyer ni no kra mpo odi mi atu enye lawyer ni asam na make o odi mi atu blast leak omu enye nne enye court no radio station now what lawyer ni de what de odi mi atu blast leak because one right FM boy no so me nya no o ma correct time they say no omu chama asam enye lawyer na asam na o ka no na radio station no na me bisa so de ko ho enya sai medical ache ubisa no kra me 9 months ache kra ache nti say one kra odi mi atu blast leak o si ma asam no wontimi nka bi because nipa no onya ne nchi ni wonye de nti samu bisa no kra ne na makra wo me ho na mo bisa ne asam no na nka wa chechi mo akere mo se wudi kan ka kire me aka me frɛ no me ka wo pesa me frɛ no wo chechire mu kire me ba bia wo ma ya adwuma na koduro na me bisa no se wo mo beto aso ana wo mo ntumi nto aso ha eno no na one kan che me afa number wo de brɛ me ne number brɛ me nti to aso so wa asam na nkasa so mpache me ba twe nti sa na o kan che me se wo di akora me kwa akogi sikadu nti sika na odi kwa akogi na ye me ne wo no yi edi mo nti sika ne ba obabiebie dan abiebie stores de dan e ba cha kasa ne ente obabiebie dan abiebie stores de ya de amam e na me si you mati e na me di koma police fo enti me di koma o mu no mo ka chem se me hu no a me mo mu nye de o mu nchi no enti wono nso no wonim se me nim nipa akro ka kire ne se me hwehwe na ye de achi no wo ma correct time oba 1 o'clock 2 o'clock e na oba ye de e na oba be fie enti ma nya na nchi no se every time bia so me hunu fie Sunday anopa no so hu se me pie pe na wono so aye de apie police station ni ye fie kwan no so akwese ho ye 94.1 FM nti tamu amizu so be pe ka no mbeba na wa pie aye de akọ nti ma anya na nchi no sa e be si now nti e chese wo ka se ye mfa akora no ko gi sika amanti ase wo hu se me yi ni to no nti no chok money bia ma shima wotimi ko hie mo 4 weeks 3 weeks ewo mo na odi tum na ba ewo mo na odi wam na ba ntimi susu etese akora ne yare ne ntimi mentimi nye adwuma bia ne masie no na me ye de me sie ne kura nye ize mame ntimi misisi ne ma no ewo mo a de say ba ewo mo na odi tum na ewo mo na odi wam na edi aba me ne ma no me sin after me started for the Monday ebe su Saturday ntimi sisi amenya me sese na semi na mi da kwa kodi dwa na mi da be de na mi da be gu ho na mi de hwe nkola ne kakra ba wono no wo sisi mi nti wo kwa mi ka no mi ma bon wo pese wo betu ye kan na se bi nu su asemi ba metimi de akomi kuro nti ama mi ntimi nye de ntimi nsebu sika nti se mi di ma asam aba be dan mo se wo gina su se manko akola no nya de wo be gina su se wo be ye de wo betini ne ne wo be ye de wo be hwe abofra na ene ne akina de se mi di ma asam aba dan mi se mi srem woni mrandi na mu no wono ntie mi wo ye ne so mi hospital bed ni nyina operation e no mu ye mi wantu ya 1 cedi oboka se bibi oka 40 minutes penyin no 20 minutes e na kitwa won so 20 minutes
me bo ka 40 minutes bo a wutuatua me pa cho me ankasa no na like me nkrofo na na omuboa me nkrofo ben me bra na me maame Ezra 94.1 FM so kwa me enu nyina operation o maame na obrafo ne tua me pa cho an okay omuano mu ye de muano mu tue eka no na efri wo nti omususu omubu efum se omususu mu niska ankasika anko mu di be hye metwa no na me mu di kotua eka hunu gu nti omususu omunye de mu ni bi nti se omususu omunye de omumfi mi bio ebe se na nti se me bre e wa abrabum nti me pa cho mo hye na mo nkamam na mo nchibol na bo ne fa se ska ne mam se aware no me kunu ferris day no nti se aware no nso no enya de abetima ye de metima ato aso bi because waka kire me se wono ombie na no mpam no maka se wonko so me de obeye me ankasa me kɔ no me ne me mama ye be kɔ afri no so ne wo ho e wo mu nso otimi bu akora na waka kire se o ye beifo o ye bodanfo na me so maka kire se bodan ni wo di fri ni fie because me ma wo pen ase na obi hu me nti me wo pen no hu se bi me ma no ma ye de mo abodam wo ma se me pa cho me wo ma tu dada anse na obi hu me oba pen ni wo se me ba panyin e wo 7 years sam kra me na ansa na wone tai se friend tai me ba cho an ansa na wone tai won kra no mo we me ba cho nkola no mu wo me bra o bra na show me bra na o mo papa we o papa e wa akra ha ba won so sendiska o sendiska no won do hwe ne ma o hwe ne ma okay to aso me pa twa na me susu mi ka kire se bodam no odi firi ni fie sanka won so na adwen ye adwuma wa wo ba first guns na so ba yare se ya ba betu no o ma fa hu na wo ba sori agine de akola no akọ hospital nti se wan sori anyina mi 94.1 FM mi no wono nti mi so otimi bu mu etimi tiatia etimi yi mi ne ma nyina etimi tugu abontin wo bi se area ho no mo fo krampo o meka o mungo ma patent kwa sa ida abre te se mi dia ba be dam se no mra ne wono ndie Brani wonu ndie pa kwasi abuo pa na wo bum se mi sanyina ye kakaja because entimi mba se mi me start week me pesika sa mi di be se bibisi mi kromu na manya bi di akono na mi da asma ni di amankola wansiri kro na mi ni bi ena enye tembi aso na mi nya nema ni bi ese se manya nema ni bi ansin so ye se mi nchini enko stress sika na mi ne nkola na ye didie enti wono ankasa wonem obi a woni dem bibi anya wo age se moko stress sika me ba twan because of akola nti no ntimi nya no apart from nema se enu se sense machine be bra ba nyetem ya na na uja wo mama hwan me go si nema na sometimes say na me de no ko sometimes nso na me piano ma say school no ba say school nso say o mu so mo apam mo school fees say school na akasa krampo enye ni school like say favor bi no mo ye de o mu favor me nti say me ntimi tue school fees mo dia nkola ni met na fi nti say nkola ni ti fi nti say me ntimi fa omu ko we no because odi mo komu titi flower ni we mu no they say yeti wo okay enti ye hwe abrante tai wonen oye ho ade me ba cho wonye me ho ade mi akasa kro wazan mi as na egi misika for the mercy 2000 say odi kwa to me ho ne ma me kuro mu kwa me ye no ordinary no ye ko ya yifro ne ba na wa ba be trace can no dia no dia am say 94.1 FM me ba cho kan kire me say sesi anu amenyimu me ba panyin me si won konkon bokoko won so na ho ode nso enti me moa no se me buwa na se koba obi na onye dai me moa no na ye ntuto kokoko ni ma no enti se nyankopon ya adu na se ye koba no diska no ayede no di amami ene se wanzan wo kan se wo kan se wo se wanzan waje usika wanzan wo no kra no no kan se o pese okotu tirinsa enti oni bi ti bone bosia Yes, na moko ba de mu benya no na odi amam na de atoka se no wanzam in 2000 na wode ma odi ko tu utrinsa no wan fa ngotu mitinsa me bisa na ene echi na me bisa na ene echi na sa wan go 20 da ko ba ko pe na me hu se sa ekula kikitwa na omuton ne Hennessy din ene de 1.5 Hennessy enu bi ena ntumafo ena egu me na me bisa se na sika ne nka ye no wo hefa because nema no obeto akwagobo kokoko se nye nema ne nyineni ena oka che me so odi bema wan fa ma me sa for the ecosystem omu ye de omu koyo me operation ena me susu me tam nso 9 months enti enhwe na senka okọ tu trinsa wa na wutu hu trinsa na be ma na tu ye because be ma o hia na wonyem me ba twa na me nyim me ba penyini edi se ansa na wo fefro be ma ne hia wo no edi se ansa wo fefro me ba twa be ma ne hia me no
Enyame 3 months and sana me 5 fun. Nsana 5 fun no ye adwuma ben. 94.1 FM. Oye mesin mu sisidan. Ena na wo so ye adwuma ben. Me pa cho sa tam na me ye adwuma o polytank nti na me break company adwuma because me nyimu no mentimi nko. Ya na obi e wanum kakra ma me. Me pa cho sa tam na me ye adwuma e wo polytank for wonu e wo company no e wo sprinters nti me break ye na afa mentimi nye adwuma no bi nti ma jai. Nti me sika kakra me de tu makanto. Eno ana na e. Usika kakra de tu account no mu. Ena wo ma ba ma beda won se wo fa usika ma no na onfa nkotu trinsa na ya wo de ama ti sa no wo na wo hu trinsa na akotu na obi na betu trinsa wa na akware ho na ba ma no ye serious no wo so obeware wo a enye onu na akotu trinsa na wo na ameniska mani de kotu trinsa na wo ka chensa wo power de pa me pa cho man kan kire ba me kan kire se onko bokokoko na se de be ma busu afo me hu se me no won na ede na eti wo nti na 3 months before we benyin say no be ma no hwew wo so wo hia no 3 months ansa wo fefro say na ehwe ne mutie say na wo ne na setre mutie a wo be kasa be ma we de wo hwe ba ti ma minyin say ma no me pa cho tam no na me nye nyimu ye ne die na ye hwe no na eye kama bi no ma wo say dey ede bia na oyi 50 cedi ede bia ma me ka no kro me pa cho ka no kro na TV so na atie no nkra ho medina ho me ka cho ni padudu ehwe say TV we be ho ti ka no kro me pa cho ede bia na oyi 50 cedi to da bin so enye da nyina no be 50 cedi to da bin so yi 30 cedi nti sa na na ewu mu sa na me de be de na me de be fa tu sha no tu kotra no so na wo fie na no basalome na me wo me fie ba me fa afono no ena me mi ton me dan de na me tu kotra no so when you feel say me pa cho manya 27 years o date of birth is say pa cho me date of birth de me when mo date of birth is it na hunu u fi awadi obi a wini mo date of birth so so 27 years me pa cho me de me di tu abano ade no me di atu abano no so na me hwe na me insurance na me nyem o first born was saying me first born me pa cho me nti me pa cho me first born do over 7 years first born was 7 years so we 20 years now we me pa cho okay nti one be ma na ti wanyin nyin ni mo no no hwe wo hospital ko wo honie ma ene ade ehwe papa be na o de hwe wo me pa cho enu so na o hwe me papa obi a unyin sen ye wo hwe wo afa wo benyin sen ye no wo hwe o hwe me se unyin sen ye no ma 50 cedis a day me pa cho wo benyin sen ye no akora hwe oyem no de wajai 50 cedis a day wajai 50 cedis ni ma na afi no ma 30 cedis me ka je 30 cedis menti o ne ko fo na afi wajai 50 cedis ni ma ena wo no 30 ena me ka je 30 cedis nsu me be ko hospital kura jise me no wo no kuntokwa ansa na nti me wuwie na me ne so atiti se abante se me wo sa wo bi mu a wo hwe me nti me dan no why na ma wo me place mat bia wa me place mat oh yeah smart am here in place mat enti wonyin sen mu wodi awo wodi wani teto a wonyin sen mu nyina wo kɔ no ba abrante ne sen no eka ben no obo nyin sen no wo first nyin sen na make wase me nyin sen nyina me kwa me ba ne me first born obo ka wum nan obo ka ben nan why na toto ho ne mama wo de kɔ wo ene ma no enye wo ne to ye nya na me to maari okay ena wo kɔ wo ye no so operation enu nso wantua wansidi wa ma hospital ho oba hospital bo mu bisa no na wo se woni sika no mu ka je se woni sika na wo yiri nyimu no woni mu se na wo bia operation so wa prepare before the yiri no ba be wo na wo so woni sika entimia ena me kɔ ye na me kɔ hu empanyinfo bi mu ho na empanyinfo no ka se media se me wo sika akra me fantua na echiri no o meji no ho no kasa go mama echire no o meji no ho no mu aye do me o me kan chi mu se me ntua aye ntino no mu ji a no mu afrem dia de amam okay enyesa se dem sika se me ko fie enyesa me ka na me see you ntimi no mu be ye one mu di mechi e be fie won tire kasa no ento me no mo ye one e no mo di mechi e be fie e na me di scan ye de e na me di scan mam okay mo an do mu ka Ezra 94.1 mo be yi wo be fie no wa anya na adwene so otua ka no mo be yi mi be fie wa anya na adwene so betu ya ka ba wo ka chiro mu so di beba ba wan fa ma e be pem na e be pin okay enti wo ya wo be fie no so wadidie mu wakɔ homa mu hwɛ mu
Send on Ekro. Me woo ya me be fie no. My didi no or mammy or no mammy or no. Or by into urban or the abroni near my by doctor ni catcher and say, me no baby, I me way ni one, me I want it. It's every day piano. One mammy faculty and bros be quack on one in a me woo ye. Now doctors for no ancient, na me means so won't pipa me crunu so near the and mammy fancy the bay I may want it. Said the bay I made the benya want it. And say, no, now on yet, and Namian and Namidi Missicadi at the Educo Hospital, me can't see. And now call my dear no Mano, now or more because or mammy or ornament or mammy, moon and all ye Adrian. By me hospital no con every day, behind every 3 days, be me call Momuko Yemi Krun, Eshe, Akrambiqua, Colanusa. And no, they are now on yet. Ain't me call Bia, make it a 500 and a media, the medical. No, I am here. Well, we sick at you. Ain't it not the Edin kind? A black Asia was it or Koyo Koju Antwi. And what ball was 20,000. A chinsa no one could two. One could two. Okay. Second also went here. One to and then no she one woman may buy a manunsi. Meaning saying, you know, when few. Ye will press one first come. One first born no crown. Or my men are not a more BB, the Bemana more come. Or from and I was sad down man and no dine. I say you said you're tossing me. If I told dear Emma, Namisicano, many does to say, no man, should I say, I'm no one is there because one shame, many barmy wants to say. Me penny mammy no one in Yimbio, and tis I'm a sicker 2,000, so I bet can or cray amman coupon we are. One family sicker 2,000 man, I mean, sicker 2,000 no quiet there was second Yisemu. Maybe so, Sir Ben may one show. Who you say you one show? Says I ban and I'm making. Now, who tries to can answer what down and Adam and what will be a Bob was here. When Auntie I was a says can and I will try, says can I will try our son and a Sammy Khan was it train and next week, man, nanunum. And that's a can obey. What's the wood you sicker? Sika wood ye and dear, on farm mount to Saquanian man say, what dear what do I family now? My share say me no one me down a dry, not like or the by force, about force. No, Mrs. Me can't say, mean penny because me says can or the mammy and I mean find some in your uncle, so you're ready to obey me one day. I mean, when me crum no, my member now or Mobu war or press you or Mukotri Academy war. One woman the Abranti and Edu Fem. It is a woofer woman, and I will brown a catcher and Sabra. Men personate Nasibium. But they say, Minis come and they pack him in Yama. Who so like Abra, one woman pack on Yama. Make air catch you, Mukacham says, Atom, no, my Dumay, by the city. Oh, Bob, 94.1. Maybe I did no crow, no matter. Okay, baby, Abrantiano, and the what's here. Any baby, I was a sound near Marcono. If free him a quahine. They say, the me bram, the minimum, there be maybe some question, and Cowbra was a message. Was it now would you 2,000? No, now what to be the Apaconia Mafaka, Ediaco, and then I would that's 2 hours, I am one, Bebois, and maybe Sassabe, when your branch and a maybe I show me a branch anything Madina School Junction, and a baby, I will Paconia Manso Corono, and also a wahine. And we am Krumu, me Krumu, and me bole bamboy ba mama de oye banana nti wenchi nti ubra no mama almost support o motehene me pa chu mu me mama o wenchi bana fo muti wenchi nti ka wo paka o ne ma de akọ wenchi nti an confess scan mama kan wo de na na sa de nyimo ye na me send ni nyimo ye yo what's me imagine scabi into want to ya first born no onya say asa wonyin say na chi first born enya 3 years asina menyem di nechi asa wonyin say na chi first born no onya 3 years asa wonyin say na chi and for the past 3 years they went to me enya lorry fair afa nko wenchi ma make now we so ko wenchi meboa now we see a week utumi nya saying 600 and 700 say me wo na me question Ezra 94.1 FM. Me say, we say who first born 3 years, good years. Ti start 3 years ni na we da so to wash be man anim say we betua 2000 e dia ma na dia ye lo fe for 3 years. For 3 good years. And na we bra so oniska but ebra wo me bo ebra wo be wo second one is bo ma me nwie no eni abre ebra wo be wo second one no ye operation. Why na tria he operation is operation obi no obetu ya why na tria ma wo because me be say wo din kan wo first assembly mu say operation mi enu nyina no
wo maame ontua nti wo maame no wo bra na bu a wo nya sa na aka ye good enti second operation no why na bu ama wutua free hospital second operation na me ankasa me 1000 o makantum na police commander nso na 1000 okay enti na ubenya obi a obetumi ama 1000 meba ubenya obi obetumi ama 1000 wankasa so 1000 da wakanso me pa che wo free Medina ekwo wanchi lorry fare saying me nya 1000 let me dey assist me pa che wo free Medina ekwo wanchi baby ama me mo wono lorry fare saying me nemu dey ba me ko dey anka mesa me man ka 1000 ne bet me dey good inti ade nti na 1000 no amfa nya lorry fare ampake woni ema every bema sasabonsam yi ho anye wo kra ankwa na wanko wanchi de to so bienu se wonnim obi a obetumi aboa wo te se police commander na adan wanko catches commander dia brat ya mene na wo de me fam ni ipese me firi onye me ho ade but minister me de ko commander boa me 1000 na me fanya lorry fema se de wosi bua wo tua wo operation sika ma wo no ko be hu mabo ama sika ne bi ma sa de ko wanchi me pa cho omudi sika no ma me no omu kan kire me se sika no omudi mam no mu ne ema ne nyino omu kura no mba dware me ban be ko na ma asem no eyo mu ahum tintin na me ntimi nya hwi ya dia wo keka nya me question me bisa me pa cho omudi sika no ma me no odi shema ne nsam police for man nsam men kabra wo ya no bra na wo pesika de etu kwan every be ma ne ncha ya sam na make yo enu de ma nko no se ma wo we mu no obeso me suta mi na me ko bo mu ama ne sese na me de fam wo se be ma ne se nkura no fa nkoje sika duro wo adanfo police commander ho ya wotumi bo a wo pa cha wo ko bo na mane se wo ku no se mo fa mo be nkoje sika duro ma nko bo na because mu no mu ti me won se sika no mu di ma me no e ma me nsi ho no mu biom na obi sika na wo koje de wo ko ka kire ne se woni se e crime se obi beka se yenkoku obi kwaje sikaduro eya wudi wo police commander oh ye wonko no akosresre siko wo ko kache ne se wo kunu se mo fa mo ba no kwaje sikaduro mo nkoku no enti wo bebo na mane wo kwaje sika no akase me so mo sire sika bi wo nko commander 2 busuani be na abo na mane se be ma no se bo mfa kra no kwaje sikaduro mambo obi amane ama sapon yenko mambo obi amane ama yenko Dr. Evangelist no na from anopana besis habe ngasa hit was super Pastor Junior senior buyer some idea eje for some case me piato nchen ya monti ma se me piato nchen in fact na yenya mu ni nsem rodo hurada semu na ebra o kasa kwa chire we ma de bako Ismail hu no obisa no se what be fida da mu pen on say ye share nipa bebrenti sometimes ya na when nipa ebi so ni ade e na o se da bi e ba cho radio station na o bonu mu so okọ ye no enye radio station ya ba cho na eye efi da da mu eno ne ye different asem na enso de ya o de ba enso eye different asem o de ba ye nti madam roma ena enra nyumre nso asem o de to amanso anim no eno so eye different Yanfanto yanko first case I have court Abranti no dey no mama da sia aminchia me mama ya afosua o Virginia na ya menhia no pa mama ya afosua ya dia nura wo mbebo aye ke Solomon ya menhia no pa ni mama no ba Matthew ya menhia no pa na me ba same House of Ezra members ya mo Virginia no nyame enhira mo pa mo hye like mo ya den o mo hye ni mo nyama ya ni mo nyam hye se o mo ane ba na results na ye pene nya ya ni mo nyam hye ti o mo bo ama ni mo nyam hye no o ma kire se o mo prophet Kofi Amponsa na de o ye bia o be hwe na bo ama na o ye bia no o mo be hwe ama na konkai nyame enhira mo papa prophet Damos yenso Damos yeah na maybe be Sanjis Laundry Services or Christian Service ma o misuit na won nesie or Christian Service nya menhia na ya pa ma Daniel eye too arrogant na me hunu say oyesa for on say your nkrofo bi ho won na ka banchi asem na o ka ko bi asem won na ka momone asem na o ka category asem oyesa type ni bi
two things either says sebi mpreduasa na dwemu na ha ana say or native force asem na okana wonim say o different o pedi ato baabi na amawadwe na nkoso because yebusa question say bia obedi one oba no kura no why na edikandi o kan defamation as say fan yate ase why na edikandi defame ne ngo bia onye oba na bibia na odokotena TV so odokotena social media and o defame na won so o de dia to Facebook dia and nka ono na edikan ye na so respond here but anyese wo mumu wo say wabedidi waten woni odi mu na dia na oba wo say ono obi chat privately private obi and ya woni onope okay and say direct message okay and say DM nu kra mu a na oba mu a mame enya aware ya respond no because DM mu no ya woni mi no di watem enti obi anti bi ordinam na ka che say oba ma obi ehun se na ote onyen fan na onyen kan na lady ko wonim se wo yade bi ono a wonim se wo yade bi nti wo si dem be ka che se wo yade bi wa bra wonim hwefa ho and wonim hwefo no so ho woni bi ti si dem wo be ka sa that's right enti we let's I assume without even admitting krana say bia so wonim mpo a etesa ebe ne die mu nanka obe kan ma enwu wonim ase bia bia woni mienu nte no wakache enti kanu ansa ne won so kra sebi se ene ma kra de bia asema sa ne kana ene se bi kra se bi project otwemu nso ene kwa na da nya me de ene na ma tia ye mo ho ni ina kra kan bi wom ayi paper no wa ha ewom so tia se se ne mo bo you see enti kade we nyina no e say DM kro na mu ani yes ani oma we nyina DM ko ma me pesa telefone tiase asema ye kana sa no when we obejana bia atoto I am but the fact is that say girl na di watem kra we are not supporting girl na say we did watem we di but ma empo say I am person who status say we HIV positive and we did watem mpo a enka ni yem no usu did na tem obi keka de o keka ye no nyina kira no ho o ria si o mu nyina mo di mo atem but say we did the picture be to Facebook after say oyare is any ade our be we say oye nurse a civil servant a health worker so the platform so nyina we portray what platforms wo dia to na dwuma wo dia to Facebook wo dia to wo sheda se obegu na nima se owi be ka lawyers na wo wie na ono de over radio station say adia abrantie bi dia ye ni enti meso dia ba wo se ono mum edifiemu Daniel, are you all right? No, he's not. Daniel, are you all right? He's not at all. He is not. What Jimmy? Because me tell you, Mama. Then there was some fakwa super. He's not. Mama, man, so na me some person kasa pa. I because what do me? I be an Oyerepa na me tell you. Because and you man can hear me, you know. Say gay lady can start in but how fast to start and you be na why. And the you know, even though an insult is against the law. Oh, I say we did you be at time there. Even Bible cry did at time e bon anyasa. Name do what time officer want to so. Didn't be I didn't know no do what. But in fact your boyfriend girlfriend and why you baby but winning when no cry no message na was Pastor Julius dia yehu ine se wono na din kan de kwoto ho etike ni ko eno aka asasa be na se bon ya de tike ni hu ye no obetru asesa wo bodam papa na nya una dika go wo de ma me pesa ye so that sample na me pesa me say ya sample there is still the right to be done and here is the case entesa me pesa obeje ya na nkofo fi say and obi na se mba antram kama when I'm contributing I want everybody to be clear on the issue everyone went story in fine but what would tea the young person and look your wadi nama yeah kasa won be be fly ba simple at the sa and you DM kona mu na ma yedi na tem ye and you na Facebook Facebook no and you answer na jumu platform so do you know the number of people on that platform so do you know the caliber of people on that platform so when you titini and intina ono mo ebo I want to kwa kwato yam fa na say na jumu pani wo so na say obi misconduct no obi na dia wonti kana jumu bono Daniel, do you know what you have done? Do you know what you have done? I was saying the guts to stand on radio and speak chaff to us here. Daniel, are you serious in life? Sir, baby, I would have a na betuno. Na juma betini abono. Baby, I would have a na association now. The people
people can disassociate themselves from her just because Why penny ninya kakra ninya every ne ho you get it there why your mama pe you get it ade wo to say yanto the older again said just said ever defamation as what is more dangerous than the way what is more dangerous than Daniel we have a lot of useless guys on this earth we have a lot of useless guys and these are not people who are supposed to live. This kind of people, they don't have to live. What is this? What was a whole mess? What was a serious trauma? What about the job? About the catcher? Say, Emma, you are crazy. Daniel, you are seriously crazy. For you to come and sit here and talk about defamation and talk about lawyer who is a qualified lawyer. As I endorse, said the way right. When I just want to know your lawyer. I want to know your lawyer. Nami Musa me law school in Komi. Nami Musa say so be your ba fa kwa wesua. Yes I be kejina afilesi say defamation na. So be edi oba who say ya busi ke defamation was instead of you to humble yourself and come down and apologize to the guy and the family who just can help it. Ma Daniel must be arrested and I'm putting this on record. Oh baby we be we will make sure say baby yes sir young man police atadian say yes sir or yeah national community police young man atadian say mama we you nipa no why you wo say wo be start yakasa wo say ababa wo be ware no kura no ebusuafo ate last yin ne kasa ka che say oba kura wo nya bi enti na lady no e ma mempere woni na setra ne so no wo ye ne sa enti see then na on kanu kura wo be ware no on kanu kura on one was a man so enti na make say even assuming without admitting simple you first I am person you walk for baba I am ponia still are the done we no it is below belt I says in Kauba in Kachopa and ordinam. But you don't come and defend the mess toilet now. I feel about defending the same toilet. Monsieur Daniel Obofour should react to this very quickly. Daniel Obofour should react to this quickly. If you say or be livelihood. I don't want to say anything. Say no. Be lively because the number for more. What is the test that we are proof so HIV for bring the bucket one pastor yes and the bucket one or the buy no wo kan ya ka sakra na nya bi ama sese akra no obi aba person ya akra ni be di akro ya ade na che we ya be call the proof Daniel what was say what do you get anya HIV is no on for say proof na anya sa we will make sure we say baby yes Daniel dan obeda ho papa I'm telling you yes o wo bi mpa baby what's that obada kasabia waye no etiamra so unim say nurse for cry you don't have any right say owobi a umpo as a nurse no the babontin me mama Daniel enka free say people kra me share do won say me yi paper na ye was again in a din atemo ni DM e mo no so be reply papa wo Facebook a unim say Facebook message DM ni my messages ni anya wana akọ ni DM ni nie wo DM nie girl ni DM nie wan kasa na akọ ni DM e ko ka che ne say on stop say on study HIV na abegu na nima ase enie wonu na call girl ni DM na akọ girl stop spreading HIV oba enie when or the start here 11:36 say girl no na ade buy say girl no reply say girl no atro bia say the oga say girl no dik atro kagani de baby kan asana reply aba papa adia wo ya me de bia me kasa enfonso wo bia ho obi aye bone ba hu die ne say gitum say adia amaye no mafom momfa ncheme but emegina ha metoto ayampia na anu ye nyina ye tie bi ma wo share bo say wakoye test ni pokra da court na wo ba wo de beba papa o enti court na enie ene ba bia wo koye no ya wo so mo na mama wo ya hwan public figure wo ya hwan ya
Yeah, say ya te won asem ti be. Aye baby sa we ya hwan. Said ye. Na omo number. No omo yes ma. Aye dey no munya wo number. Mama na omo no. Adenti na omo nim sa ha na omo te no. Na omo frame pot e bia ya te bibi. Enti e de ye nyina akwa ye follow story na hu ba bia ekosi. Ni ye be frɛ say wo be ye de a. Papa hwe. Me de me makasa no crack hair ya. Na so no de di ka ko reply. True phone so kasa. Your bet show ya ne say utimi sa aka che ne say onkɔ na sorry match this nkɔkɔ ne ba bi omokɔ nkwatia ho no match this page so wo de na to ho wa na aka che ni nyina wo ma men kan is for papers back na me say wo back na me hwehwɛ no wa ha is hwehwɛ mame ni nya me mama wo say me share da say enti na me say da say ha ewiase wo ho ya nya ni pasa oba no mprache no no obetwe ye ono wa ho sa waboka na say mint na bia me na me de me ho ba do you na mama wo ka no kra wo bia wanya HIV oba ono ne te wana onya AIDS no wanya ba ma bia se wo na wo HIV no so no betina eso meanwhile you wrote in this comment section ba say the so person kan o say your friend Carnavaro Plus or say beware of what? Shall I say what you can throw comment? Be say beware. Beba. Until no na Carnival because beware of what? And our grant so because beware of what? And reply Daniel Kwaku Ablodepe. Please, all of you beware of this lady called Afia Patricia Kisiwa, nurse by profession. From Kwaku Nkansah went to Asankwa nurse. Kwaku nursing training. This lady intentionally spreading HIV/AIDS. Please help me and let's stop her immediately. Thank you. What is more defamatory than that? What is more defamatory than that? What is more defamatory than what are you talking about? What is your proof? Now we are proof. Is that how you have or the Azaji lady phone? Yes. And the lady the phone one ho. And the WhatsApp platform be at the said be a water family phone. No ho. Sorry, WhatsApp platform Miss School dear. No, be ho. And to ya no forward the good in now. Lady the phone that's what the walk up people now make us say. Wow. Mama the paper na that one. You 5 minutes did ya for course. You made you a man. Yes, we no. Mama me say Pastor Julius and Kasa me look at me the person. One him the bana kwa shada de eche. So lawyer. Yes, lawyer. What do you mean? Now we mo please so no na ed information ba muntimi nche no ade a wa ye muntimi nche no. One was 10 years ago no free home. On come on no odazan sister. Ya da yamia sisa enwan we num nyina yentimi afo manfra police nanka Ghana enka bibie go kwa kugina nkenye ma me ko akolai papa ene ni maame ohun tunsan so e dia warija ye ba no ohun de kofa ba chese papa no ubisa papa ne nsem no nsem papa no toto papa so no metu be ameten metu odi na mse papa yi chese oni adwini bia won ma oni adwini papa bia won ma but wo ye daniara wo ma eye wo ma hwese sia ba bia obi